life will be peaceful if we are rooted in the Word of God. Ito po yung metong ng mensahe babye ning parable of the sower. At nung ka rin ating lugod at yung Dios. O itayong pamangat mo. I came that you may have life in abundance. Nga ng Jesus karing kayang alagad at kay katamu. Egana-ganang bage, keti, yatu, malalaso, marurunut, ating kapupusan, angganan. Anya, nung bieta mo, makatayid mo karing materyal bage, ning, yatu, makanyan niya kaulian, nga natin kintagalog, kasawian. Sawi ang buhay. Muli aking kasiran mo. Pero, nung tinayid tayo aking amanu ning Dios, ay alang umpisa, alang angganan. Piye alanangga, kapayapan alanangga, ingkay katang akamtan. Kristo, ya mismo yung kapayapan. Anya ipanalangin tamo kaniting misa, so panakatamo sana ning Dios may biye-biye king katuliran ng Kristo. Ban mamungang kapayapan ning biyeta mo. So panakatamong lulugod ka parang tao, yain kayang panabili na mano. Ban maging instrumento nakatamo ning kapayapan, milaganap king kapayapan, mabilog a bansa, mabilog a yatu. Kalupananitang kanta ng San Francisco de Assisi, O Lord, make me an instrument of your peace.